Ebuchafo na ye cheche obibiara isanso ema ahwefo etifo adofo Ghana fo nyina ye obibiara akwaba ede eba Attention TV so your only inspirational YouTube channel yen ana yabo ademu ewo mangene mu ensema ekutwi eba brema ensema edi atrenche o mangene mu eno ana yensem twofo ede bre ense de be yedi emu nokre eba beso mi ahwefo yetifo ene na ye adofo enyina ne sa yontino mesa wo se oba yen channel no na se wonya subscribe ya ho brase kwanso bo ho modern na subscribe kama emfa ema se ne be ya yenye video fofo nya betu dwape obenya nkaebo na wo so aba channel na so abehwe be kama ede amai amoso mu ne koso ewo man Ghana mu ebuchafo ebra yense wo bren yembo enra enensem na ye wo ede emamo no ebuchafo na yesi from na share ensem na se na yede amamodia na ne yetente ye mama Cecilia mafo ekopie mu ewo Joy Prime TV station so eko interview bi eko grant interview bi wo honoma na enam so mama mi ekusu wo TV station so enya asem ketwa ne nyina ense ensem troni a odi atrencha na se odi juma ewo Joy Prime TV station so ebisa ye mama Cecilia mafo se emle bi etwe mu ye papa Honorable Kennedy Agyapong etuneni edesi asofo omo oman Ghana so enya asem ketwa na ebra expose ni ekokoso na ebi be piem o wakache a Honorable Kennedy Agyapong ede nsembi ebetu dwa ede fa ho enya asem ketwa na enna asem troni bi sa mama se anase ye mama Cecilia mafo se ebra expose ni ekokoso no how did it affected your ministry anase ensunsanso ben ana expose ya Honorable Kennedy Agyapong ede betu dwa ede fa ho no kwan meso ene affected usofudi anase wo ministry na say ani mama ede tu dwa ase time bi na papa yo kope flag bearer race obo wechi pa Kennedy Agyapong ebi mo see affect your mastery affect him so dey kakra oh me mom dey eniama o ma ye dey nyame na ne be ko me ko ama me oni mi say ya sorry na me kutanipa be ko nipa over be 400 me catch us na so na kanipa be 40 a wo be je di eniama Ghana ha mama ncho mama eya me pese me su e sense anything be ano mitimi twa so le no husu na obi a be punatan obi a be punakonta se mate Ghana ma me ankasada enyina ankasada ko se mi ni anda na Asamoah o ni program so invite me koi ba nya me ka chebe se mi ye ko enya me na me buaten enya me na me buaten the offer we adwuma ni mo no ono ni akatwa enipa kura afa me so asachara wo Ghana ampo ewo me nyum tu no kura e do so kura che wo mo waso ensu sani ya wawo kan ye no ebi wo hwa nya me de obe fan so hwem atono ano be yi we hwem oh she me hoden she hoden sani me dwina sole no hono unze na me wodo me mami ye ko ya dina ye ne de hye wankasa because na ye wonua woni na mutu anamo Bible see nya ensama atwam na o minua eni abebu agidi for ye ya ezi hwiye obi enu onu ma wose won ko onja ne nan e wo ne yafunu obi eja ne nan edru rebi a esa nyankopon me ye se Job na se Job nyankopon ka che Satan se me di Job be sha won sa ne no na koma ne onjiri esa ne nyame eme enti wo si wo be to akorabo ne ekuta kwa wasebeden na wose wa free me brain na kutu abi fi wa chiws no enu na ana drum na bi amehwa so le na yiku enti nyum ne de yewom nyame adoma ye bebobɔ nyum pa nyame adoma me ni say e fa baabi no say koso sa no na amasi kasam e wo fom but me ma bibia ha me nyame ayi na boafo a omo sorry a obi okra me nkasa kra obefre me mama ebi a ma send you say esan say sebi sorry a me minim sa sorry sebi bibia nanso akowi ni say the catch was Sunday enya offering 10 million a obetumi age edi 10 million 14 million thousand Ghana yes enso so ni nyina mu no ha me hu say nyankopon wan ne ma
And I'm first, said he's sending Crawford, and see a buffer be moved near mana, yet they break Jumano. 1,000 Ghana, where they share electricity? Water bill. Water bill. Sabi me 1 month so. What I say? Mo mami ensa. Obia o me no secondary school. Ba ko so. Nya me adwuma ne sika wo ma na sika. Oh, mami cho mama. When me say drum no be me see the crowd me turn 50 pesos. Obi betumi aba be dia dance asema make. First no. Me kokuru no mami cho me chasing this. Esa say oh, enyum na nyame de me cho no me hu ni se me ankasa no. Me me transia, me suo me nyumu pa. Me bonyum a me suo ankasa. Esa say me hu ni se enyam enam me mu ba na ankasa no. Enyam me ni padua. Me mom nyame soso. Etisi dru abontene. Na me hu ni pa ne sa na nyum no akofo deliverance fankofo wakra. Obi so mu se kwa no atiato, ohu mani se no atiato. Eti eba sa na me se rade nipa kwa ye de. See the name chewa grass. Ebu chafo sa pepepe anete ha na mede esemnya ebesi edi amomia mede ensemi ebro mede ara energy cup night makra.